Hey, Nangalumzuzu, welcome to Tiaza TV, another episode of Young Jola Mtaram, another day, another banger, another hot one. I get namhlanje. Siphezulu etrageni. Awu, hey. Bafu. Siyanidumela sinibingelele sinamukele ku Tiaza TV. Sesibuyile singodokotela bothando. Namhlanje ke silana etrageni kunotshani benkomo. Ngiyazazi ke inkomo zidla utshani. Zidla utshani inkomo njengoba nazi ukuthi yebo sifuyile sile inkomo. Kanje sithi asivule nje intro namhlanje la etrageni sithi ukuhluka kancane bafu. No, anginankinga bafethu namhlanje siniphathele abajita ayi2 nalazi ukudaba kuhluka nje igender kuphela inkinga ziyafana. Umuntu oyi1 ujolela amajita ayi2 shuthi namhlanje siphethe iThekwini size kuyiThekwini ijolela amajita ayi2 so le out le ikhala ngokuthi umuntu wayo angathi khona useqoqodwa womunye umuntu kanti nalomuntu omqoqodayo usitshela ukuthi naye uyena kuphela uqoqodayo la. It's always the case. It's always the case. Nifebelani vele. Asazi ukuthi lo wesifazane uyimisele ngani ukuthi iplan yakhe beyithini ngoba enza lento ayenzayo ngoba mhlawumbe ufuna ukubathatha bobabili or mhlawumbe khona adlala ngaye khona serious ngaye or udlala ngabo bobabili asazi sizothola ke impendulo mase efikile la wesifazane because ngicabanga ukuthi oyi1 phakathi wabo uyena uplan idate ukuthi uzophuma naye akazi yena ukuthi hayi namhlanje lo manqama idate ayikho ucushiwe sila kunonoxhaka nje abamlindile bafethu ukufebe asikuthandi kusondela iValentine usuku lethandana usuku lothando awuhlale nomuntu wakho mfethu unaliseke ube right ube content indaba yokufeba mfethu ayisebenzi because mawufeba iDuyaza Brothers iDuyaza TV izofika izokulungisela ngenkani bese bekathi against you bese nithi siyadelela singenaphi endabeni zabantu siyangena vele siyangena because nawe usufake lo endameni akangayithandi usuyamchithela uyamjolela odokotela bayafika ke lapho benzeni belungisa phela nje akukho konye no asiza bafethu sezindaba yabo ukuthi bona bayimisele ngani bafuna ukuqhubeka naye or bafuna ukumiyeka or bafuna ukuthi na decide ibona ke bazocacisa ukuthi kwenzakalani ngoba besibizile sina sifikile sobasiza but kokubona egcineni ukuthi at the end of the day bona bayisiphi isinqumo abafuna ukusithatha yes hayi phansi khona asibonga. Hey, Nangalumzuzu, welcome to Tiaza TV, another episode of Young Jola Mtaram, another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, siyanidumela. Hallelujah. Sinibingelele bafethu siDuyaza TV. Hawo sesiphine sabuya. Yisurprise lo. Yisurprise lo ngiphathele yona. Uyophela unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Sikuzona. Uthi ngiyanithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. Kahle. Yasina ni athi ngiyayi. Bafethu, hamba kahle. yaphela mfethu Awuzwela shosho. Nakho. Kabuyami. shesho feeling Cha ngiyaqala ukubekelelwa kanje la showini cha. Usha kanjani? Seyishaya seziyipa. hayi ngilipantsula mfethu So manje mina angisiphathula why ungenza iphathula ke mina inkabi kumele sithi umfethu nakho ke kabuyami share uthi yabona ke so mfethu shamfaka igama ubani mfethu igama ngithulani Thulani yes mfethu wena mfethu igama ubani Gudlwane Gudlwane yeah okay mina igama nguVusi wamanqele umusa lo bafuna abafethu basivakashele bafuna usizo Abasekhaya. Ngine problem. ya ngale problem ubani onenkinga onenkinga imeli nenkinga so it's Nginenkinga. nayo nenkinga kodwa na yimi nginenkinga enkulu ya nginenkinga enkulu seyakhe incane ya ngibona ngathi ngane ngoba bangenza isilima kahle kahle nayo ya nayi ubafu Lithi kunomthumethe angisilema leni nabangithethe asilema nabo wenza sile ya akithi nix nake market motho fela sankenela ko difounu ngobona samphuthisa ya mfethu khotsagala mmele ya ka ntontoni angikhulumela ngesiZulu manje isiZulu ubani ubafu ya ikhulumela wena ikutshela ngemedia yakhe in wala sure ngitho manje imile yakhe re hlakane ko tlabong ntse okay
Asiqale nje la ubani igama lentombazane esikhuluma ngayo mhlawumbe ezenga la. Mthaka. Yeah. So uNhlanhla lo nawe nguye uNhlanhla lo. Yeah, uNhlanhla uyimeni yami uNhlanhla ngizwana naye for 4 years. Umuntu wami sithandwa sami. Yes. Nasekhaya bayamazi. Nasekhaya. Yeah, bayamazi sesiphushile nje umnyaka o4. 4 years. So ngithe enyangeni 4 months back I think Yeah. ngathi ngivundulile ifone beseka extra strange uNhlanhla endlini ngase umuntu ongasafuna ungimthinte seka nezitayela uyaphuma random nje endlini uyaphuma ngingatholi ukuthi kwenzakalani. Kanti ezogcina ngithola ukuthi khona osekhona osibili ngathola ubafu okubafu ngoba ngithola inhliziyo next to igama lika baba ngithola inhliziyo We pump it, guys. Wena bafo wena okay uthoba igama uNhlanhla. Ubani igama lentombazane? Inhlanhla. Sure. So uNhlanhla tshela mina ukuthi wena ngoba ngiyamuzwa bafika chaza la wena how long usandana naye and mhlawumbe yinde eyachaza ngaye oyithanda ngaye and nahlangana kuphi kanjani? Feel Inhlanhla nakehlakanela ko club and then no so siba for akua ka di for 4 years what thought I na ke ditsebetso na le Inhlanhla se rena le bo ma 5 months Na 5 months njo. 5 months and so Inhlanhla ke hlakanela ko club o shoot man Johnson ntwa teng e tsagalang o be sa tseba go tlapong kwa jive yo go tsiwa mbo shaiwa ntso Umna yakho then nna ne ke jivela vele ke ntwana ntso like ke jabo chawa ka ntso then Inhlanhla ngapproach ibonetse le bente ntso which is next solution Inhlanhla o Gotmon ntso lo go umdala kwena. yeah umdala o Gotmon shoot manje ngapproach and ka mona na le style and nka go o mona ntso Okay. ke ntwana a ke spano ntso ke a tshwara mo le mo ntso Lapha Kevin uyileze ejive thubashi mhlawumbe noma uyileze eshaya isidwadlo yini lechazo bonkaba ke enze kusu ai na ke jive ke relaxitse a o shebile ka tshwa e gotna le bomai obo ska o bona ke tsetse go a ke ke mo ndaong fa bonagala shoot man ntso yeah kutshe no iponetsa ga ntwana le pantsola ke yo an lata to ntshela go dintsha ntso and I ke re ka shewa ka baitsisega le nna ka imo botleng o antshela am fit ke to tshunela ntho tse grand wena fela ntshware right ntso and nna ke ntwana ka be ka mmotsa ka emfetu so motlapo a gona mo letse ka dumela no go ntshwa gona re ipusha gona motho o nlatang ntso into yenu like nihlangana eklabheni so yenzeke khona eklabheni athandana khona like yavele mhlawumbe ayiqhubekanga ngakusasa or mhlawumbe like ivele nayiqeda khona same time ukuthi nina seniyajona khona manje. ai ga fetsa same time ke buile ka mtshela ke lo inagana wena o goti ke mo shebile pele o goti ke ntwana ene motho goti obvious the expense marato chele takatsa ka mi nka re kota ke kwalle ke shapile smash So wena nje yamtshela mina wena okay so okuchaza ukuthi ubungekho la as if like yamthanda ngoba ukudalela izinto na wabona ukuthi hayi la ngathi zoba grand uzosurvive kuzoba mnandi. yeah sure I need some So manje kuba ubeka le story sakho the way sibeka ngakhona sure ufila kanjani ufila proud mhlawumbe ngoba nangu bakhula ukhona and yamazi ukuthi una 4 years bethandana like the way osichaza ngakhona mhlawumbe uyakhona nokuyisolo nakho noma mhlawumbe hayi like nje yeah mixed emotions ka nna ko nna ke enjoy mara no so Gotmani a ntshela gore go tsagalang e bang ka ga no ka pedleza o go tsagalang ntso okay. sure So uyayisola ngalento le ya ka itsola nna fela ke be ke sa itsole ne never ka tla bravo grand Grandfather getting great. mhlawumbe umbuzo enginawo nje oqala akazi bafuna ufuna ukubuza Again. mhlawumbe yanje No, it's fine. You don't. mhlawumbe umbuzo enginawo mina enginawo ukuthi wena umuntu wakubuwazi mhlawumbe ukuthi umuntu ophuzayo njengoba mhlawumbe nayo eklabheni wena uyaphuza yini? Yeah, umuntu ophuzayo nami ngiyaphuza kodwa uya ebanganini bakhe ngitshele ngimdrive ngimuse lapho. Sometimes phuza endlini abiza abangani bakhe sihlale ku ama couple by couple so ngiyamangala ukuthi namhlanje ungitholana nomfana omncane inhliziyo yami ihlungu hethekile mfowethu kakhulu. So bana 5 months bejola kulo 5 months lo shuthi wena busujitsela ukhona mhlawumbe izinto akade uyibona eze ama red flags or mhlawumbe ukawazama ukumbuza mhlawumbe ukuthi like
Ngiyeke ngazama Kulo 5 months lona. kulo 5 months lo bengisola ngiye ngambuza kodwa uba umuntu odoji njengoba kade ngisho ukuthi mase khala ifoni umuntu othatha ifoni agijimela ngathi uyokama iy'nwele yabona nje kube nalezo zaba lezo ya. So bengisola vele ukuthi khona ukushaya amanzi ngathi ngizoyitholela mina mathupha. Ingakho silapha. Ubafu Yena ugele. ugele ngimbuzile wadinaya waphika kodwa sekuyabonakala noma ngithi ngiyamthinta ngesinye isikhathi akasenasikhathi sami uthi ukhathele angi-understand ngoba ngimenzela yonke into akasebenzi nomsebenzi otheni yimi ngimenzela yonke into ngiya-investa kuye yonke le minyaka nemoto ayidrayiva imoto yami. Yebo. Akuningi okwenzayo. Ngeke uzwe. No, but like my brother, you can invest wenze yonke lento kanjalo. But we can never run away from the fact ukuthi ama relationships anenkinga. Besides imali nani yabo. Yakuzomfakisa. Exactly. So I think umbuzo kaBafowethu uyakhona ukuthi zikhona mhlambe izinto okade nidlula kuzona ku relationship yeni. Khona mhlambe inkinga ngena hlangabezana nazo ezingamlidela ukuthi mhlambe aze ufuna umuntu ngaphandle because I believe ukuthi umuntu wesimame ukuze achithe unless mhlambe ukuthi umuntu nje vele uthanda ukufeba or mhlambe uthanda ukucheat, but I believe ukuthi umuntu wesimame uma eka-cheat-a ucheat-a ngoba suke sene reason most of the time. It's either mhlawumbe there's something ongasayenzi wena mhlawumbe okade uyenza eqala ku relationship or mhlawumbe khona nje into emlidelile ku-encounter ama-conversations mhlawumbe whatever I think kunento ongasayenzi kahle. Angisho ukuthi it's like that, but I'm just asking ukuthi zikhona ingqinamba zikhona cause ngine-baby mama nami before ngihlangana naye ngamtshela ukuthi nginomama womntwana. So umama womntwana unokufona during midnight ebusuku so sibisilwe bengathi once wafona nje umuntu wesifazane lo mama womntwana siyalwa ngimtshela ukuthi ungavumeli lo moya ukuthi silokho silwa phakathi kule relationship angawuvumeli lo moya. Manje ngisho ukuthi lokho bese on and off ngalokho. Uyabona ukuthi shuthi kungenzeka ukuthi mhlawumbe ubone ngathi that might be a reason because wena ngithi wena indoda ku relationship so and wena ono baby mama, right? So which means wena omele ukhulume no baby mama wakhe usetha ini ama boundaries ukuthi okay mina nginomuntu okanje nesikhathi esithiza ukwazi ukungifonela because uyazi ngisuke nginomuntu wami number 1. So as indoda wena and as unomntwana ngithi ngaphandle baby mama unomntwana ngaphandle so ubaby mama wakhe akwazi ukufonela ngo12 yini la kayidinga ngo12 ngale nje kwa 8 or ngale exactly yezwakala mhlawumbe kwesithi ngo9 kuya-understandeka mhlawumbe khona mhlawumbe into ayifunayo iyaphuthuma and stuff but you can't call me at 12 uyangibamba nginomuntu and ungifonela into engazi usuke efunani mekufonela usuke akhuluma ngento zomntwana stationary izinto ey'shodayo ebusuku kodwa ngesinye isikhathi afuna futhi sibuye silungise izinto kanti naye wangiphingela ngambamba uqotsheni naye ngiphingela bakufebela futhi wangifebela futhi naye njengoba nalo ekufebela njengoba nalo kuphindile futhi manje okwesibili mucabanga ikhona mhlawumbe inkinga engakuwena ezokuthi lokhu ufetshelwa wena. Hayi mfowethu angiboni inkinga ngoba umama ngimenzela konke njengoba ngisho ukuthi nalo uyawomenzela konke ngangimenzela konke nalo i-student ngamenzisa ne-nursing uyabenzisa manje okay mhlawumbe kulento le okay sizomfonela umama eze lana wena bafo plan date naye uye plan date wena plan date naye yimi ngiplan date okay ngikhulume nobafo sakhulumisana ngambuza ukuthi umfunani umfazi wami ngoba umfana omncane wase ngichazela ubafo ukuthi bangidina nje boyithu ngoba bangenza slim ngase ngimbuza ubafo ukuthi umfunani umama omdala noma kuphi imali kodwa ngakuphi imali ngendlela e-right hayi ukuthi aze uyifaka embedeni ngoba phela manje yimi siduphunga la ngompopayi weni mina. You can't blame ubafo kodwa and then kodwa nje bangicasula boyithu sengibapenda boyithu okay so okay kulungile njengoba ubiza ubafo badla imali beyifaka embedeni wara nangu ukhona lana isinqumo sakho njengamanje yini mhlawumbe ufuna umama ukumnikela enye ithuba mhlawumbe or so right ufuna ukumyeka ngifuna ukumbuza ukuthi uyimisele ngani yini le engamniki yona kushoda kuphi kimi mangabe unenkinga khona la kushoda khona chaza yena mathupha ngoba kumele sihlukane singahlukana ngithatha i-break ngoba ngiyagileka mfowethu abantu besimame ngithi kuma kancane kuphatha kanjani ukuze ube phuthuna nje nayi ngona sizo ona umuntu obunga ekho serious ngalo ngokuthi lapha siyamthanda mama obvious na kimitsa ka big boss abo ubiza me big boss yeah should manje yena akangitshela iriki bues language angitshela gona le out
Until o itse ena o free ka o itse a thoma bua dilo ka motse mfethu shoot manje no nkare sharp daleng ya re pushe a khona batho ka dikane ba tlo tlang bang ntse ka bona le standard sa gae se until nna ke ka bona maybe a ka ba le out tsena le bo magane something it tlo nkhabata until a reng monna hayi ana next sure So now bubuzela for i-safety yakho. sure safety ya Yeah. until ka nna vele ne ke sa tsebe gore maybe ke tlo senya dilo or nna ne ke ipotsa le nna go ke one ska ke le ke be vele ne ke tseba gore ya maoledi o na le ne never ka yetsa So njengamanje sithi usuwazi ukuthi okay awukho i-one and nangu ubafu lana and akekho happy ngento eyenzakalayo nani nani yini uyimisele ngani mhlawumbe ufuna ukuqhubeka naye niqhubeka nalento ebeniyenza uhappy ngayo or mhlawumbe ufuna ukuyeka uxolise nakubafo. hayi nasekele mnandi ke tlo kuxolisa kubafo ska re le yona so ke mtja hayi ke tlo kuxolisa grand until and then na gape ke mtho itlhomphang bra console for neta gore ke share motho le motho ya nkenya bo le nna nka se re ke proud ka go ba le motho o blessa phela nankeletsa yo until le no umpona ke le sio ke ena until wa nkensetsa mnadi na sponsor ka go ke mo Awunabo no ntanga bakho mhlawumbe amantombazane alingana nawe abekho nobabonayo ukuthi hayi lo nazi ngathandana naye ngoba mhlawumbe usuleko mama ikanjani mhlawumbe ubathanda babangangawe uthanda vele abazokusiza empilweni ukuthi ukwazi ugqoke nawe ube right ka bate wa baya blind shoot manje nna ke ra ke spane ne thakatsa ka vele ga entertainana bodi au to retseng until wa tseba ma 2K then nyuka sister ne kena la a thoma ngane ke tseba go okay ka ikina le maybe two best yak mashesa ithuka tse ke masepo sampona ke lisio ba tseba le bona until ko fela ba tlomakala gore mfetsi mara ke batho ba ke tlo ba goqa until ke tlo ba tšhaela mfetsi go so nyuka sister ke ne nthusa go ke kgone etsa until bana ba bang business kahle kahle. until beka investor nam invest Wena so wena yini omenza yona wena ke? Ngithi yena ukunika imali. sure Wena wenzani kuya? Angazi phela mina ngithe. mina bengimgaqre bangitshela inkinga uthe udala ngingayitholi then mina ilapho engena khona Mshaye. ya kahle Okay, before simfonele sister afike lana sithi ubafo apene days naye mhlawumbe kukhona yini ongafuna ukusho kubafo mayelana no sister mhlawumbe ngendlela ubona ngayo wena ukuthi ungamtshela ukuthi aqhubeke naye usister grand unalo uthando or ungamtshela ukuthi hayi akayeke ubafo or mhlawumbe hayi awuzingeni kuyena ane ya iko wena shoot manje obo na the way ke mmona nka teng if a gone yetsa ka nna go tseba mang le ka sana ka yetsa ka mothomo until okay then nna personally braka na I'm sorry njako na next tsebe next khotman laka so go bitsa ka ntja na next tsebe next sister na tshetse go o iwane ana out na le ntlo so sina lata ka dikagala ne ke bona mfetsi o until ne ke itshebela nna shoot my beng is bege shoot man until no na fele unlucky and then na sister for mo setting la na sister ga ke mna na simfonele sizwe azoyikhulumela so uthe ufuna ukuthi mayifika la asho yena ukuthi ufunani Yeah, asho ukuthi yena udecide nithi mdala ukwazi ukuthatha so uma yithi ufuna ukuqhubeka nawe uyaxolisa uzoqhubeka naye mina nami sengiyabonga. Sengiyabonga njengoba kusho ukuthi akaqala ukwenza lokho akwenzayo. Kusho ukuthi kudala kwenza ngingaboni. So nami sengiyabonga, nami sengigeza izandla. Ngizamile lento yothando kodwa ngathi angisebenze. inamba le lapha phezulu iyo le yakhe Yeah, ithona ngi70 iyo leyo. okay Oh guys, sometimes ungazama yazi kungazameki. Into ingakuvumi kuyenzeka especially kuma relationships. I don't know I think we don't have air Eish. Okay. Sizame. Kuyenzeka nabafu Ngiyenzeka. ukuthi uzame into Yikho ngithi ngisathi ngifuna ukuhlala kancane ngithi ngithathe mhlambe ngekhaya. Ngicabanga ngekhaya ngiyobona uma nengane zasekhaya ngithi ukuhlala phansi ngithathe leave nje. uyabona uShaka uShaka wayethanda uma wakhe kuphela ngoba bamgila vele wabona intombi ayisithanda eshelwa wafica eshelwa wafika sikhuluma nalo mfo bethi
uthembele ukuthi uzomshelela Uzoshalela yona. Eish. so from lapho wavele wathanda uma wakhe waya wakukhohlwa indaba yothando lokuthi umuntu besifazane nowesilisa Sengize ngicabanga nokuthatha emakhaya ngoba hayi ngathi ngiyagileka edolo. bafuna ngapha la izikhala emakhaya ikhala edrobheni Awuzame la. Ngazi ngithani nayo. hayi simjahile Hey umjahile bafu. Hello sithando sami. Yebo ngikhuluma nobani? Ukhuluma noThulani umuntu wakho. Ngila ngicela ukubona fast ngapha nje uma ungaza nje straight bengifuna ukubona nje i-date sibe yi2 khona into engifuna siyidikide la. Alright, useteleni ngiyazobela. Okay sithando sami khona nje ngifuna ukusikhuluma sithi ukukulungisa la engakutholi kahle. Alright, Okay sithando sami sharp ke. Sharp. umuntu akuzobuza ukuthi ilento owayitholi kahle wayefuna Wayesakhuluma lendlu. Uzoyabona masekala. Uzobona isurprise mase ngifuna iyebona sekala. ngixoxa nawe ukuthi uthathe i-mic ngithi mhlawumbe hayi ufuna ukuyibambela ngibona uyibhekisa phansi kwezinye indawo uma futhi ideke ingqondo kwenzakalani so then no anginankinga mfowethu so kulento eyenzakalayo ngomuntu wakho nobafo nani mhlawumbe ungathi uba nomblema kakhulu uyamblame ubafo uyamblame umama ublame abantu na Ngiblame umsusu wendaba ngiblame umama because umntwana lo kusho ukuthi umanipulateile wamgwaqa ukuthi uzomnika imali because nami ngithe mangithola inamba izaka abafo kumuntu wami efonini ngambuza ukuthi inhlanganiseni washo ukuthi uyamsiza ngemali umuntu oherezayo ibafo wathi ngathi ngicela ukuthi ke sizokhuluma but ubafo into engithanda ngaye ungihloniphile njengomuntu omdala azange aloku aphakama that's why ngijona ngimblame no angimblame icala linomnikazi wendaba no baba bocasha lapha no ngiyakuzwa phethu ngiyakuzwa kakhulu yona lento eyenzakalayo wonke umuntu wesilisa ingamphatha kabi ingamphatha kabi akukho mnandi ukujolelwa and kuphinde mhlawumbe futhi ujolelwe nomfana omncane or nomuntu omncane kunawe because I understand ukuthi kahle inkinga yini kushoda kuphi kanti ekhaya yini engakwenzi na you understand but wena njengamanje usho ukuthi vele usuthathile isinqumo sokuthi uzomyeka noma mhlawumbe yeah sengirayi ngifuna yena a decide ukuthi ufunani manga ngichazela lokuthi ufunani yena umisele ngani ngoba ufuna wena ngoba bese ngibhene nokumlobola kodwa ngendlela angiphoxa ngayo hayi mangathi ufuna wena mangathi ufuna mina ngizombuza ukuthi ufuna mina kanjani ugijimisa abafana abancane shuthi mina embedeni angigijimi njengabafana abancane shuthi khona la kushoda kuphi ngoba phela makubhede embedeni shuthi yiyo le khiphilwayo wagijimela abafana ama-2000 ungibukisa ngezwe manje nama-2000 no it's fine anginankinga mayifika la ungajaphisi ukuthi khona mhlawumbe into ecasulile or something relax nje umuntu khame kahle simbezu don't worry zawe okay uyazana sobona Minjani Njalo sithando sami. kila alright Ngiright. Jiphumulile right Ngiright nje. ngikhuluma nawe surprise nje ngithiya sekuyela ku Valentine Surprise ngabantu bamakhemera. yeah kuyela ku Valentine maybe ngifuna ukupropose kwazibani Mara ngamakhemera. amakhame well wild angithi South Africa yonke isibone phela sithando sami sawubona thanda kangaka Yebo njani futhi. awu naseniphikisana ngamagama ngikhona phambi kwenu yiphi leli iphilayo le Siphile siphila. akusi Yebo. right mama Ngiright. ngiright nami igama lami nguVusi ngoManqele ngime nobafo lana ubafo uyangitshela ukuthi no nina 4 years nithandana and uhappy ngawe so nje ubhizi ngitshela ngawe ngoba sikulindile nje mayize khona kufonela benginayo la so lokho ekhuluma ngawe impela ukuthi cha uhappy wathola umuntu wesifazana uGotho uyamthanda and uyimisele ufisa ukuthi ningahamba naye mhlawumbe egcine mayithola amandla elobola kushadwa kuba nezingane kuba akasayiboni nomunye umuntu ngaphandle kwakho yeyizwa lo Ngiyajabula nakunjalo. yeah igama ubani konje Nonhlanhla. oh okay Nonhlanhla ubaba ufuna ukwazi la ukuthi mhlawumbe ngabe nawe usesayidini usacabanga lento ayicabangayo yini ingqondo yakho lento akuyona yini ukuthi mhlawumbe uyamthanda nawe uyimisele ngaye mangathiwa mhlawumbe uthola amandla ufuna ukulobola ngeke ube nankinga ungavuma yabo like uyamthanda awu Ngiyamthanda umuntu wami ngendlela ngiyamthanda. awubona abanye abantu ngaphandle maye ngekho Hayi babona abanye abantu. mabekushela abafana la ngaphandle wenza njani bakushela Hayi bangishela vele abafana ngoba yazi bafana bahlala bashela every bese time. kwenza njani
Ngiyababheka nje kuphela. Ebabheka nje kuphela. Hey. Hayi, kwathi ke stop. Okay. So ubafulana njengomuntu jida wezulu nani I think kunomuntu esifazane afuna ukum-introduce. Okay. Yes, befuna nje ukwazisa ukuthi umuntu besifazane amthandayo manje ufuna ukutshela ukuthi ngabe mhlawumbe unankinga yini. Kusazoba nzima. Sazoba nzima. Yeah. Okay, no ngiyadlala. It's fine. Ngiyidlalela kune surprise esiniphathele yona. Ubafo uyena ayichuzile so sizomnika surprise and then siqhubeke nosuku lwethu nani niqhubeke nosuku lwenu yabo. Yeah, siyabonga kakhulu ukuthi ufike nokuthi usithembe. And ukuthi umthembe ubafo mayefika lamakhamera kusho ukuthi cha uyamthanda ngempela. Yeah, ngiyamthanda kakhulu. Okay. No asikunike surprise yakho bese siyahamba. Bafo ngicela ukuthi umama umvala amehlo. Yeah, ungamanje sibheke ikamera, sibheke ngakwekamera. Because the surprise will come out with camera. Yes. Bafo. Already for surprise. Yeah, right. Okay. Asembe uzoyijabulela uzolithanda ne? Okay. Nina 4 years nithandana ne? Yep. Yamthanda ba? Kakhulu. Oh darling hayi. Angidlali ngayo. Abeka abanye amafoni othandana nabo. Abekho. Okay. Khona ufuna ukubuza before evula amehlo. Abukho nje akavula amehlo. Hayi surprise yakho busy la ungenza islima for the past few months ngiyakubuza ukuthi ifoni njalo mayikhala uloku uyaphuma uthi uyojiva noSimangela uyaphuma noSimangela noma bese ngimbizele endlini because bese ngibona lento zakho ezi-random ungenzela zona sithanda sami so kwenzakalani nalomfana emncane. Ayikho into eyenzakalayo ukuthi mina naye. Yena ukhuluma a different story from what you're saying. Kahle yimi Popeye ngenza islim. Juju wenza islim. Yamazi. Ngicela khuluma ukuthi uyamazi. Yeah, ngiyamazi la sinokubloma khona. Kodwa sithanda sami yini le eshoda endlini engakwenzeli yona? Yini kulekha kuphi? Ayikho into eshodayo. Ushoda kuphi endlini? Ngikuphi imali? Nginika isikhathi sakho like noma ngisebenza ama-overtime. Yes, nokusebenza ama-overtime. But isikhathi sakho I always make time for you. But isijiva nabo musabafana isijiva nabe egigini mus. Why ujiva nabancane awusangijoleni nanentanga yami ke? Umuntu afuna nesonga abe yamkhulisi. Asifebi suke semjiveni kumnandi. Hayi ngikhuqile so izinto zangenza zona inhlanhla bengithanda kanje sithanda sabi it's ingeni la. Arte. Yeah, Sfebi how? Yini ngawo? Ke ngitse ukusara kingani uleni ungenza sniper. Ngenza ngesinayi hawo kanti unjani? Ungenza sniper. Hayi ngenza ngesinayi. Sorry. Ngibukisa ngezwe manje nomfana omncane yabona iTV ngiyahlekwa mina nabantu abangaziyo nje manje emakhamereni bengana choice ukuthi ngi-expose now ukuthi ngenza. So my sister ngene nje kancane manje nje 3 minutes ago bekade sibuza ukuthi awunayo umuntu omunye wathi cha awunayo. Nake eng ke sorry Umngane wami esilala naye club chumi. Ushumi yami sila. Okay. Sithanda sami awunalo Babs utheni how long nithandana? 5 months. Nahlangana kuphi kanjani kwenzakalani? Nahlakani ku club ska actually yena approach antshela go so ampotsa go hona le out a go tla o tankeletsa ntho tse grand a go tlang kape everything e shotang ka yona o tlang nan drive isel ka raga onso ne re me a re club sometimes ka raga ni tsoga ke nna re tauwe se re vai ni tsoga ke once Wathakana umuntu. witsana motho mona ngambuza mina njoba ngishilo ukuthi ngithola ifone ukuze ngithola ama-heart ngathi igama lomfana leli wayelinama-heart and bekulokhala ifone mase ngibuyela ngirecall bekunama-heart vele ngiyambuza ukuthi lama-heart awani aka-explain hayi ke mkhotsi wakhe in umfana nje omsuthu lo mfana lo vele bakhuluma isisuthu angenza islim enhlanhla kodwa wayengenza islim kanti. Baby. Uyazi ngithanda wena. Umngane wami lo sidlala sonke eklabhini. Dlala nonke niziqale wehlise nempahla kuze kwehle nempahla sana sa. Ma ungayithathi kanjani Dala nehlise nempahla. Ngicela ukubuza pheze. Ishandisi naye icondom nesebenzisa nawo sisilapha makwenzeka nesebenzisa. So sekuyenzeka vele nivakashelana ninkonzweni nibe happy nijabulisa nje abantu abasana khapaya kaningi. akukho lobala ngitsebe ke khapaya too much. So my sister wena njoba sila uyazi ubafo la uyayichaza indaba uyayibeka njoba injalo and kunye ukushilo before ufike la and then nangu ubafo la uyena usibhalele wabiza ubafo wabiza thina because ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngawo because uthi ukubuzile before uyaphika so namanje still uyaphika
phambi kwakhe ekhona evuma yonke into eyenzeka enayenza uyayivuma yonke uyayisho and uyayisola kade exolisa kubafu but wena awusiboni isidingo sokuxolisa kubafu kunalokho ubona ukuthi uqhubeke ulokhu uphika uqamba amanga phambi kwakhe. So mina umbuzo enginako ukuthi usamthanda yini usafuna yini ukuqhubeka naye because if usamthanda nangu umuntu owade uganga naye nangu la uyavuma ukuthi kade nikanga uyavuma yonke into wena uyaphika angisiboni isidingo sokuthi uphike umuntu oyiphikayo ngoba kumele abe uyavuma kubafu uxolise ngendlela uxolisa ngayo uzama ukulungisa uchaza ukuthi kwenzakaleni why uphumile wahamba ofeba ngaphandle yini kade shoda ngapha ngoba bekubuza asidingo sokuthi ukuphika uyale nale wenza izinto zibe worse. Mara uyazi ngithanda yena ngimthanda ubafu sezilalela ngoba sihamba sonke iklaba Khona yini kade nikwenza ubafu ngoba ethi nilalile uyavuma lokho nikwenzile nilalile silalile a few days nje Akusho lutho lokho. Akusho lutho ukuthi ulalile nomunye umuntu kodwa uthi ngithanda. Yabona ukuthi ngibukisa nje. kanjalo wenzi Mina ngalala nomunye umuntu ngaphandle uzofila kanjani sithando sami. Ngicela ukutshela ke ukuthi ngibizelela kule show ukuthi uya decide it's either yena or mina sengikhathele wama ngakho because ngibuzile numerous time namanje la show nibenza slim uthi in iyo Onabafu basically uthi kumele a choose. yeah mele choose because mina ngisemfo Wesithi sechoosile. Yabo sithi sechoose. Uzomyekisa ni groove. igroove mangathi igroove ngimthola phuza vele Uzoqhubeka naye uzoqhubeka na igroove nibuyelana kusithi ukhetha wena. Niyabuyelana aqhubeke ne groove. Uzoba ne show engakanani uthi mayifike groove ngiyabona umunye umfana enze lento la kayenzile naye. Uzomthemba. Angeke ngisamthemba Ngisamseka ungakhohlwa ukuthi also namanje uyaphika ukuthi ulala nomjibi or ubonana nomjibi yaphika manje uyaphika ungenza islick so wena mawuthi akakhethe are you sure ukuthi i-route le ufuna ukuyithatha wena ukuthi umbuyise back usamnika i-chance ukuthi usamupha ithuba usakakhetha ngisamupha ithuba lokuthi akhethe ukuthi uyimiseleni yena uyomdala kwalento le ezikwalento damage ayenzile namanje lokhu akakhethe umuntu small boy noma ukhetha mina ngiwena because I think kuba fonela abuza khona ubhekise lapha mina ngiwena ngisecathulweni zakho yikho ngoba ngigqoke omega la nikhe icathulweni zakho yini egqoki asiya crosser i-cross lalela uba kuthiwa ngikwi-cross mina ngikuthiwa yimi ngikwi-cross bengamyeka umama bengangimuphi ithuba lokuthi njoba ngisho ukuthi angisamuphi ithuba angifuna nje a-decide noma ngakhetha mina ngizomtshela mina ezikabhoqa ukuthi mina sengiyabonga ngiright ngoba ngizamile konke okusemandleni ukumbonisa uthando lami kodwa kusho ukuthi khona la i-relationship makhona inkinga uyakhuluma nomuntu wakho nihlale phansi or kanjani mfowethu i-communication is key ku-relationship so yena mangabe mhlampe embhedeni akukho kuyabheda mhlampe ubafo akavuki bekhona kumele sihamba avuke benenkinga sengiyayenza example angazi ukuthi kuleka uzosho yena usisi ukuthi kuleka kodwa mina sengiyabona nange buzo mina ngithanda yena ayiyabonga uyabonga ngami uthanda mina ungenza nodolo edwedwa kodwa uzithanda mina ingaphela impilo izothubeka hayi suthi dala vele boplanile all along vele ungenza isling hayi imali yami vele namanje le moto le ngizovele bazoyithatha because ibhadalwa yimi wona unamali phethe ulungisile nje uyasileya so imali yami yangicasula uyabona ungenza islima nama usuleka ungayithatha imoto yakho impilo izothubeka Ngicabanga ukuthi ngisitake ngemoto. So by my sister ngicela ukubuza la because the way ngibona ngakhona angiboni ukuthi kukhona lapho okuyisolo okukhombisayo ngalento enzakalayo. Angiboni ukuthi khona ukupolisa obathu shoot mfowethu mhlawumbe yini mhlawumbe ubusuvele bese kukhona vele ongasakuthandi ngoba mhlawumbe ubona ungasamthandi vele because ngibona lapho lento oyenzile ngathi kukhona into behind. No, into engiyenzile ngenzise uye. Isikhathi esiningi sithusana abangani bakhana isikhathi sami so ngiyahamba ngemaklabhini ngithola abo guys ngihlale kube mnandi sijabule. Ungabuyi my brother singikhuluma unongabuyi yena endlini boma 2 days ngimbuza athi angilele kusimangela umngani wakhe. Uthanda kabi yonke into usimangela mangifika kusimangela athi akekho la. Angimazi futhi basobenza ikhokhazi naye imbona ukuthi uDojo umngani wakhe. Suthi nje lento yokujumpa nomngani wakhe bayijwayele yo abafana abancane. Ugoge kanje hayi uyangikhoxa umntana esikole longaka. Sis Hayi uthi sisi kumbe uthi ngoba bengithi ngithola uthanda Khona bekise ukisho phela ngizothatha i-break nje aqale ngamshuka ngakasantela noare mfana wa sikolo umfana wesikolo oh ke feditse matric ya ka boma 3 years ngidlela umfazi umfana wesikolo ke na le 24 and then no nna ke na le pelo enyano ntsola atho mara mfana omunyane le nna sa tlong ngawang bathi uyangikhubaza I think ungayithathi ngesandla sokunxele sure
akayimini ngalowo ndlela leyo because ukhuluma nomuntu wakhe akazami udisrespect wena. It's just that manje naye ukwatile yabo and umuntu nami ngingakwata but hayi ngoba mhlambe ekubukela phansi ukuthi uyintwana ngoba uyintwana but uyintwana kuyena and futhi umncane kuye which is the truth yabo. So ingakukwatisi lento leyo ukuthi wena uthi umfana omncane wesikole no ungayithathi personal kahle kahle inkinga la it's between yena nanangu mama wena you are caught up kuphi in between. Wena my sister lento yakho ayikho number 1 ayikho. If ububona ukuthi mhlambe lo mjuda lo khona wrong akaseyenzayo mawusubona ukuthi relationship asayenze ngalendlela yona ofisa ngayo cut off this. Umosha lesikhathi umosha imali yakhe yamosha mental yamosha physical nalapho because sonke lesikhathi if akakubambanga yena if le situation bingekho uzoqhubeka umthanda yena kodwa wena wazi kahle ukuthi awusamfuni wazi kahle ukuthi lezi zinto uthi yena yazenza yize lezi lidela wena ukuthi uyofeba shuthi uzoqhubeka ngoba nibe security yakho hayi ngoba umthanda uyathanda ukuthi wenzani ukunika imali wenza whatever akayenzayo bekuyi security bekuyi backup yakho kahle kahle umthanda le way react ngakhona la it shows that wena awumnandaba bekangisebenzisa kahle kahle ngimthengela amayeni ngimphilisa soft life ngimtshela ukuthi ngayi esikolweni ngathi course ke ngimenze ngimnika imali ukuthi abone ibusiness akayenzi ubusy nje udla utshwala iyaclean ayesendlini but nje isikhathi esiningi akidla utshwala. Uthi my brother iyahlekisa masisa lento leyo do you find it fun? No ayikho fun but nakathi ngidla utshwala really akwazi ukukhuluma ngiyaphuza manje Should phela mawuse kudla usuku sothathwa umuntu like ngimtshela ngathi ngahlala naye phansi ngathi baby I'm planning ukuthi ngiyakini ngiyovela like but izinto azenzayo azibonisa ukuthi Abzavela Tasha abzavela. Listen my brother ne you did your mina for me the way ngibuka ngakhona phela ngeke sisazi sonke story nani ukuthi bese ngekho kuwo wonke lo 4 years but what I can tell you is that it's okay my king leave this woman alone. You've done your part, you did your best ukuthi umkhiphe off the street but umuntu mayisuke isifebe nje uyisifebe natural ngeke ngeke umshintshe yabo ngeke aneliseke nabantu besimame nje nabantu in general abanganeliseki. It's part of life should naye akanelisekanga that's why yenzani athene ufuna omunye umuntu ngaphandle akanelise exactly. So umuntu kumele umyeke enzeni aphile lempilo le akayifunayo yena because egcina kosuku unempilo yakhe yedwa nawe nempilo yakho uwedwa and ezinye izinto nje balala nabafana abancane uzongifakela nokugula kunezifo ngaphandle kwengculaza. Exactly and nanokuthi nje mfethu le nto leyo yehlisa isithunzi sakho ezindoda cabanga uyindoda uyahlonishwa la uhlonishwa khona yena uyasuka endlini hambe ulala nabanye abafana abancane or uyohamba ulala it doesn't matter ukuthi mncane or umdala i-age ayisho lutho ifebile ufebile yabo ukuthi ufebe nomdala nomncane that doesn't matter but wena as out we need to take your dignity back isithunzi sami exactly uyihlalele phansi uyiqoqe uzomthola umuntu wesimame ozofuna lento le wena oyifunayo futhi ozo appreciate everything umenzela yona wena because my sister akekho serious mhlawumbe usafuna ukudlala usafuna ukuhamba ama club ebone labafana abancane or mhlawumbe abone ubhuti akaboni ilanga ukuthi lishonile usabhizi ingane ezincane and abanye abantu lento esikhuluma ngayo I think in one of the episodes ukuthi umuntu engaba mdala but ingqondo ibe ncane I feel like sifacelele leyo situation la kulo mama lo ukuthi unengqondo encane but ukhulile because mina I believe ukuthi if content ongathi uyenza bu relationship but engayithandi bekumele address bese if besafuna umthandana nawe but if bekangasafuni umthandana nawe if lento wena oyenzile inkulu ngaloo ndlela ukuthi ngeke kwazi uyiqolela lento uyabona ukuthi ngeke ngikwazi uyiqolela because inhliziyo ngeke iqamba manga njalo mfowethu inhliziyo ngeke iqamba manga if wenza into and ngiyazi ukuthi ngeke ngikwazi ukuqolela yona kumele ngikuyeke ngikushiye phansi ngisevela in isikhathi nami ngisevela in isikhathi umuntu mangamthanda usheshe umkhulu le hamba uthola abantu abazomthanda nawe uyikhulule wena uzokwazi ukwenzani ukuthola abantu ozobathanda abazobehave ngalendlela ofuna ngayo yangibamba so be a man and relax into kanje ziyenzeka as part of life siphila ngamaphutha siphila ngabantu abazodisappoint then there that's part of life. My sister the only thing kumele uyenze ukuthi umdedele wena my sister right you just need to grow up. Ngiyabonga Mdala singani uzohlala usiso omncane awufuna uguga and ngiyakubuza ukuthi like sohlala uyiphoshongile mawuloku uphuma uye banganini but anini like really uhambe ungathi impuphu uyathi awulala endlini wena ngipheke sometimes awupheki ngiyathenga ama take away mara awupheki ingizandla another thing futhi izandla zikho uthanda ama take away akanazandla futhi endini ngekenela ayina yes kodwa ipheka awuthiki ngiyabonga enhlanhla ngigrind ngawo ngiyabonga sokuhleki impilo izoqhubeka ngiyabonga mfowethu ngiyabonga iyo show yanamhlanje ngiyabonga futhi ishow yanamhlanje ethi ishow yanamhlanje wena manje nofethu
awungitshele iyasengisa ama-stand why just case kolisa bani ngithi noma Polisa kumjiko. ubuthi uyahleka cause mina ngibona into ehlekisayo la Okay. cause ngathi you are finding joy lento eyenzakala la So ngicela ukuthi akhethe yena uyimiseleni empilweni. wena usafuna ukhetha Angisamfuna khetha. Bese mina ngimthanda ukuthi ufuna ukhetha yeah ngifuna hlukanisa. Isangithanda lo muntu. Uyabona ngazuthi yini abantu bamakhamera nimfaka umoya. Ukunithanda usangithanda. wena uyayithanda lento akayishoyo Uthanda imali yakhe. Mama akathandi mina. Uthanda imali uma uyasho. Ngoba imali yakhe iyamthanda niyona. Imali yami iyamthanda ngoba nayo iyamfebisa nje. hayi ayimthandi bafu lutho ayimthandi I think lo mbuzo lo awuzwanga kahle ayimthandi imali yakhe yabo cause if imali yakhe iyamthanda bengekeze zonke lezi zinto lezi umuntu wesimami mfethu omnika imali onengqondo uyakhona na uku-elevator is out yangibamba ngoba uthi nje uthanda nama take away mosha imali lokho futhi imali yakho ayimthandi Uthanda ama-take away Uthanda uthanda imali yami hayi mina. uthanda imali yakho angithandi. Uthanda ama take away. Uthandi. Uthanda mayonnaise engimthengela wona. Yeah ngilunge kakhulu. uthanda inhliziyo yakho akathandi wena cause kuyenzeka umuntu sometimes wena especially kuma relationships umuntu athanda inhliziyo yomuntu ethi yazi kodwa maybe khuluma amantombazane ithi kodwa chuma inhliziyo yakhe so usayifayela ini Inhliziyo yami. cause uyazi ukuthi ungamenzela noma yini ngoba wena unjani Ngilungile and ngivuma zonke. umuntu Lenzela konke. umuntu ngomthanda uyabona umuntu ngomthanda yena ukubona uyislaves ngaso sonke especially yena mengakuthanda ngoba uyazi ukuthi uzomenzela noma yini wena yena akayifunayo wena if ngoba kanje niyathandana yena akakuthandi wena uyamthanda so uyazi yena ukuthi yonke into akayicelayo yonke into akayifunayo kuwo uzomenzela yona ngobani inhliziyo yakho wena unjalo uyamthanda futhi on top of that so she likes the idea of having you empilweni yakhe because uyamsiza ngani nezinto eziningi yikho ngithe uyini wena uyi-backup uyi-security yakhe but Isebenze. uyayisebenza yakhe but emotionally she's not invested kuwena emotionally she's not invested akekho kuwe mhlawumbe ngisho ulala naye nje uvele ethi ish Akangifili ngisho njalo mfowethu. akakuzwa akakufuni Uyasho nje ukuthi ngiyabanda. Okay. My sister. Mhlawumbe sisivala sifike ekugcineni because siyezwa ngokwenkulumo la uthi ubafo umuntu se-right ngawe. My brother, mhlawumbe yini ongayisho kuma sister, mhlawumbe ongayidlulisa contract ofuna ukisho kuye, mhlawumbe nakubafo. hayi bafo sekixolisitse yabo Okay. hayi bafo then kai sister big boss wa tseba hayi ke ntho tsa teng ba reng skoa isingisi surviving is living is winning ngithola Surviving is winning. yeah ngithola so sibafo akasamadla no problem atsebe fa nanga siqhubekile kutsho nyuke nereja kayityama kyabafo ene no bafo okay wafaya utolapa go lapeng na vie nanga se make ke sina ngithola isina matla Shothi wena kahle kahle bongithandela imali yami ne. njengoba nawe umthandela imali yakhe Bongithandela imali kahle kahle. Ngawikhama le yakushaya. ihamba kanje Idlozi lami ithonga lakithi ke lenza kanje. Mina bakithi abadlali ba Ukuthi usangithanda baby. Just Mbadeni. amakhemera. yasencengela ukuthi lo Singamane ngiyothenga laba abadayisayo for now hayi ngiyabonga. Kahle baby ukuthi wena uzobuya endlini. Ujabulisa bona baby ngishona. sonbiza nesithando sami So mhlawumbe into oyenza engamconfirmela ukuthi uso right, mhlawumbe umblocker wenza angisho ukuthi Ngicela ukuthi athathe into zakhe ngizohamba ngiyemrentela ngoba kanamali. Kunje nje. uzongirotela futhi. Kanye emrentela ahlale lapha. Sandithanda umuntu wahamba nje. Akuthanda usanda. Ngizokurentela kodwa ubuya kuwe nje ukuthi mina nawe sisale silale. senginotisile ngalo mayistalo Yeah. qinisile sithi ukuthi hayi uyayiphila yena nje uyazenza awakaqolisi nokuqolisa buye for lento yenzi angikhumbula ukuthi I'm sorry babe Ngiyalanda into zakhe. Mangalanda into zakhe Ben10 mhlambe enze plan. Umngane wami ngayenza plan thatha umuntu wakho isikokwana sami. Isikokwana sakho angisathi unisithatha. Ngithi mina ngiyabanda imali Asenama. Yabona ukuthi uyusa ngabantwana. Nami sengiyabonga wo. Uzoqhubeka uzothola abanye abanemali mhlambe abahlakaniphile mina ngibe isilima sakho for 4 years. Ngenze Sinyazi ukuthi uyangithanda. Yeah manje uzosho tshela ukuthi. ngeSouth Africa yonke ukuthi it's over. It's over. Phela ngiyazi usaba amakhemera. Marotsela ngiyazi ukuthi izoza. Nami angithi uzobe ngirentela. Uzoza la ngirente khona. Angeke. Okay. Yini ngizobe ngikalo ngathi unendaba ngikalo. Mawucaba ka yini le eyenza ukuthi ube neshow ukuthi uzoza. Yini le Ngiyamazi umuntu wami ukuthi unjani.
sihlala sicabana Yileyo sibuyelana ayikho into engimenzelani mara ngiyazi ukuthi yena uzobuya kimi ngoba uyangithanda yini engakonayo wena enza ukuthi cabanga ukuthi angeke ayithole ngaphandle angeke ayithole igolide lika-1 ulithola la kumina kuphela inegolide yeah unjani right Hayi mfowethu ngiyabonga kalanda impahla zakhe emva kwalo hlelo nje. sabe semotweni sisemshiye Ya singihamba semotweni ngiright uye. Ngicela sengimele nje ukuthi athathe amasakana akhe angiphumele. Mangaba kaphumi ngizoqhasha noma ama security nama bouncer asiyadingakala ukuthi athathe into zakhe. hayi singakutholela amaqhawe semotweni ya akava sengiyabona nje ngoba mnaqe Lo kade idisagre sonke. no sokuthi emotweni bafona Angenza isilime sonke lesahathi. Kodwa bayimthola abo Clive abafana naye endleleni. And akuki wena uyaguga umzimba omdala. ngibona ngigugile Umugugi uzoguga ngoba udlala abafana abancane. yithi sase-fresh Bazodlala ngawo abafana abancane bakushiye. Hayi mina ngiyabonga. ucabanga deep down lapha masucimezulu wedwa Mm. awusamthandi vele Ya ngisamthanda ngiyabonga. noma mhlawumbe samthanda ukuthi izinto azenzayo Ngisamthanda sengiright. Mina nje bathi umuntu wakona kanye nje lento kuyangenza nje bade ngisho ukuthi before ubaby mama wangenza the same thing so ngiyabonga manje hayi. uNkulunkulu ezinye izinto yakubonisa ukuthi hayi akuhlali ukuthi mfowethu noma kuthiwa samthanda but ngiyamphoqa ukuthi lethi bekibuza wesiye ngeke lo sisi lo mfowethu akanendaba akanandaba akaxolisi akanashwele akazedlisi ukhuluma nje nalebo umfana wakho babhizi babhekana bangenza isilimi yabona ukuthi bayabhekana bayachamana futhi khona la ishow basazoqhubeka nento yabo ngoba phela seyisegazini vele ukuthi bayahlangana benza into zabo behind my scenes. upasa kanjani ubona eporta kanje okhuluma ya ngimzwela ubuhlungu ukuthi like really uzubuhlungu mara ubuhlungu into engakhulumi ayikho lento ayikwatela ngoba vele sila sicabana mina naye siyekana sibuyelana into esiyiphila ngendlini ukwabana yele ndaba namthuza ukuthi ngiyosijabulisa ngihlale ngaphandle ngesikhuzela utshwala wena ukube bekuwena eyoseqasweni zakhe mhlawumbe uyena lo okuthithela lamantombazana amancane bungekuphasa kanjani lento mongaqhubeka naye beningayilungisa ibingaphasa kanjani bese ngayilungisa ngoba ngiyazi ukuthi umuntu operfect wonke umuntu unama mistake akhe so wena bungayilungisa kube wena so namanje kube nje uyena abe lento layilungisa bese sidahle silepha silungu ngoba sijwayele ukuyilungisa freedom was messenger Ayilungiseki. that's a toxic relationship mara sijwayele silekulungisa Uyawenza ya uyakwata angishiye aphinda abuye futhi azongincenga shutha kwesithi ke mhlambe niyabuyelana ke manje yabo kwesithi nje hayi my brother uthi ayasibuyelana then my brother bese ethi bese decide nje ukufeba phela sekuyi-choice yakhe leyo sokuyitshose yakho uzofila kanjani kanginendaba angithi usijuzele Yena kuba ungitshelile nje ukuthi ufuna open relationship from the get go because yambona attitude yakhe yasho ukuthi Ufuna open afuna relationship ukuthi ngibe nomuntu naye abe nomuntu. Ka communicate namazo size emacamereni phela wongiphoqela ukuthi ngize ngibize Wena icamera wayefuna uku-expose kanje. ukujinfa- Bengayimiselanga noku-expose kanje. Wathi ngiphoqa. so mhlawumbe nje manje singenza ukuthi esingekhulumi ke phambi kwamakhamera le open relationship wathi mhlawumbe Ya sicela ukukhuluma privately as yeah singayikhuluma private. but nginembuzo enginawo ke before nginele lo suku ukuthi njengoba lesi mhlawumbe ndiyaqhubeka ndiyahlukana ukuthi wena uyamiyeka wara in ukuthi kodwa nje ngikhokhela i-rent so kulowo rent leyo uma wasuhlala ehlala nendoda uzoqhubeka uyikhokhe uzoba right Ngeke ngikhokhe i-rent asala nendoda. Ngingakwazi. okay ngoba Nje kodwa nje- ngoba nizokwenza i-open relationship mangasiwa ke Angeke sayenze mfowethu sekuphelile nje la. Sekuyalanda impahla. Thing sengidecidile ukuthi akho wena babe uthi-ke into njengelungu kahle kahle local taxi lehambayo umuntu naye ikhomba ukuthatha Sekuphelile emajanini engiyazi babe wami bekumele ungitshele from the get go ukuthi ufuna lelo usiko buyela uzobuya ngithanda just wenzela nini nomhlaba wonke uyilungisile imistake awuyibuka kanjani ngithanda umuntu ama-inspect yablash hey now sokhuluma baby sokhuluma. ngiyamona nje ukuthi ulimele azobuyela sibashiyela la no it's fine please okay take us home mfethu ayikho into esingayenza ngicabanga ukuthi imele beyilungise beyikhulume off camera le open yacela nidedela Yeah. sivale ishow thina nizoyikhuluma le mina ikhuluma baba ngesandla kuqala Ayi. eish guys ngicela ukuthi nje number 1 if it happens ukuthi uyasibhalela la eshowini sicela usibhalele nathi mona show ufuna ukwenzani
Cause lento lena understands. Lapho kumkhombe useyazi ukuthi uJohn noBhana lo sengikubambe lo wada. But Vusi, you could have easily mhlambe omkhombisa inini whatever. But it's okay. BP. Lapho shithi sekujela kumkhombisa ukuthi hayi Usayitholile ke manje bayaqhubeka. Buka babambele back. Awubaveze. Hayi angiyazi ke ngiqala nje mina. Awuzisiwe lo mfo. Okay, it's fine. Guys, angiyazi bizwa ngani lento le. But I think if umdlalo omusha uqhubeka. awuqhubeke. But I think if mhlawumbe you feel like you want to be in an open relationship with your partner, communicate nalonto leyo kusase early relationship isaqala so that kuzo understandwana ukuthi hayi kasho ukuthi wena ungazenza into zakho nami ngizenze into zami yabo. Hayi ukuthi ufind out is partner relationship uyikase kahle wena ufuna i-open relationship. Lento kumele uyikhulume isaqala i-relationship. Yini wena open relationship? Ubufebe nje lonto le ayikho lonto leyo futhi. Hayi open relationship. Open chairs. Mina kumele understand ukuthi wena uyakwenye indoda. Or uyakoyo komunye ngeke uyakwenye intombazane. Sangano nje. Masisi. Sangano. No, it's fine. Kuningi sizokuzwa ngoba unyaka usaqala usamuhle. Ushani indifem. Sazoyezwa nje yonke imgilingwane imikhuba le enikhulumayo la. Lungile. Foundation face, foundation. Oh yebo bafethu. Yes. If unempahla unanani sine foundation i-Deep Brothers Foundation bafethu la khona sikwazi ukuthi sikwazi ukusiza abanye abantu abanganalo ishandisa abanganazo izinto or abanganazo impahla or abanganakho ukudla or ingane ezincane engenayo ama-toys or abafundi isikole abanganazo izicathulo abanganazo uniform. So sine foundation la khona sikwazi ukuthi sisizane bafethu umuntu ngabantu izandla zakhe. So if mhlawumbe unezinto lapha ezindala ongasayisebenzisi mhlawumbe ingane zakho seyikhulile mhlawumbe sebeqedile isikole usune-uniform esihleli or umntana wakho sakakhulile usunama-toys ahleli sicela usithinte inamba ikhona la esitholakala kuyo sengikhohlwe ukuthi ithini ngekhanda kodwa ikhona uWhatsApp ungafoni cela niye ukufona uWhatsApp ungWhatsApp ngoba phone. inamba ithi 063 wara inini ningalokhu yazi Nkosi yami ningafoni Akulungile. yeah. So if unempahla unanani usithinte sikwazi ukuthi sifike silande nawe uthola ithuba lokusibona live mathupha usithinte usenzele into yokuphuza usenzele ujuice lapho yabo and then sithatha izinto siqhubeke sidlule sinikeza abantu abayidingayo and then sikwazi ukuthi siphushe uthando sikhulisane ilokho nje. Amen. Hallelujah. Nangalomzuzu welcome to the other TV, another episode of Young Chola. Another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, sentumela. Hallelujah. Sinibingelele bafowethu sithu Aza TV. Hawo sesiphine sabuya. Yisamhlolo lo. Surprise lo ngiphathele yona. Uyophela unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyanithanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. kahle Yasina ni athi ngiyazi.